Bamwe mu bagizweho ingaruka n'ibitero biremereye cyane berutse kugaragara mu bice bya teritwari ya Masisi hano muri Kivu y'Amajyaruguru, ibyaje gutuma kugeza amagingo aya ngaya uyu mutwe wa 23 uza gukora igikorwa cyo kubashyingura. Ni mu muhango wabanje gutangirira hano mu mujyi wa Goma mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, ndetse unitabirwa n'abategetsi bagiye batandukanye mu basanzwe bayobora uyu mutwe wa 23. Kugeza amagingo aya ngaya kandi ibitero bikomeje kugenda bigabwa ku mpande zombi, bikomeje kugira ingaruka ku mibereho myiza y'abaturage, ndetse abaturage benshi bakomeje kugenda bahunga. Ihuriro rya Alliance Fleuve Congo rirwanya ubutegetsi bwa Kinshasa ryashyinguye mu cyubahiro abasivile bishwe urw'agashinyaguro mu bitero by'indege zitagira pilote drone byagabwe mu mujyi wa Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Uyu muhango kandi wabaye kuri wa kane tariki ya 8 z'ukwezi kwa mbere 2026 mu mujyi wa Goma, ahari icyicaro gikuriro cy'ubuyobozi bwa M23. Uyu muhango kandi witabiriwe n'abayobozi bakuru mu nzego za politiki ndetse n'umutekano mu bice bigenzurwa n'iri huriro, barimo muhuzabikorwa wa AFC bwana Colonel Nanga, guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'abamwungirije, ndetse n'abayobozi mu nzego za gisirikare cya 23 barimo n'umuvugizi wayo Lieutenant Colonel Wiringomwa. Mu ijambo kandi umuvugizi wa M23 mu bya politiki bwana Lawrence Kanyuka yavuze ko uwo munsi wari uwo guha rero icyubahiro ndetse no kunamira inzirakarengane zahitanwe n'ibitero yise ibyakozwe mu buryo rero bwa kinyamaswa kandi buhumyi, aho yagize ati uyu munsi no guha agaciro ndetse no kunamira inzirakarengane z'abasivile zahitanywe n'ubwicanyi bw'ibitero byateguwe na bikanashyirwa mu bikorwa n'abahuzamugambi b'ubutegetsi bw'imena amaraso bwa Kinshasa. Yakomeje avuga ko kandi M23 yifatanyije n'imiryango y'ababuze abayo mu kababaro kenshi, ndetse anasaba ko ububabare bwabo butagomba rero guheranwa n'amarira gusa, ahubwo bakareba isi yose, ahubwo bukabera isi yose isomo ryo kwamagana ihohoterwa rikorerwa abasivile ku butaka bwa Kongo. Bwana Lawrence Kanyuka kandi yanagaragaje ko ibikorwa nk'ibingibi bifatwa nk'ibyaha bikomeye cyane byibasira inyoko muntu, maze ashimangira ko bitazigera rero byibagirana. Yavuze ko M23 izakomeza guhagurukira rero by'umwihariko kurwanya ihohoterwa iryo ari ryo ryose rigamije rero guhohotera abaturage b'inzirakarengane. Yagize ati M23 irashimangira ko rero izakomeza kurangwa n'ubwitange budatezuka mu kurinda abaturage ndetse no kubungabunga uburenganzira bwabo bw'ibanze, burimo uburenganzira bwo kubaho, umutekano ndetse n'agaciro k'ikiremwa muntu. Iri huriro kandi by'umwihariko ryanibukije nk'uko bigaragara kandi umuryango mpuzamahanga ko uruhande bahanganye rugizwe n'igisirikare cya leta ya Kongo nk'uko bigaragara, ndetse n'abagifasha barimo igisirikare cy'u Burundi ndetse n'imitwe itwaje intwaro nka FDLR n'abazalendo bakomeje kurenga ku gahenge kari kemejwe kagamije rero guhagarika imirwano, bityo bagashyira mu bikorwa rero by'umwihariko ibikomeje kugenda bagashyira mu bikorwa ibikomeje gushyira ubuzima bw'abasivile mu kaga. Uyu muhango wo gushyingura by'umwihariko wabaye ishusho ikomeye cyane y'akababaro k'abaturage ba Masisi, ariko uba n'ubutumwa bukomeye cyane bwo gusaba ko rero ubuzima bw'abasivile bwahabwa agaciro, ndetse n'uko ihohoterwa kugeza amagingo aya ngaya ribakorerwa ryahagarara mu buryo bwa burundu. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo guhera cyane cyane muri 2021 mu mpera z'umwaka nibwo rero hafashwe ingingo ikomeye cyane yo kongera kugaba ibitero mu bice bigiye bitandukanye. Ingingo kugeza amagingo yangaya yongeye gutuma by'umwihariko intambara azongera kunyuka mu bice bigiye bitandukanye. Hanyuma kandi General Frank Numba wahoze ayobora ibiro bishinzwe igisirikare mu ngoro ya Perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo, hamwe na General Major Christiane Okoro wahoze ari umuyobozi w'urwego rw'ubutasi bwa gisirikare boherejwe muri gereza ya gisirikare ya Ndoro i Kinshasa. Iki cyemezo kandi cyateje impaka ndetse n'impungenge zikomeye cyane ku mutekano w'igihugu ndetse no ku mikorere y'inzego z'umutekano. Abo bofisiye bombi kandi bari bameze amezi bafungiwe muri kasho y'inama nkuru y'igihugu ishinzwe umutekano, aho rero bakorerwa iperereza by'umwihariko rikomeye. General Numbi kandi yatawe muri yombi mu kwezi kwa karindwi k'umwaka ushize wa 2025, mu gihe uyu general wundi yafashwe mu kwezi kwa 8 k'uwo mwaka, nyuma y'igihe gito rero asezerewe ku buyobozi bw'urwego rw'ubutasi bwa gisirikare. Tariki ya 7 z'ukwezi kwa mbere 2026 nibwo
rero boherejwe muri gereza ya Ndoro, bikaba rero bigaragaza ko dosiye zabo zigiye rero gukomeza kuburanishwa mu rukiko rukuru rwa gisirikare rwa Kinshasa. Amakuru aturuka mu nzego z'umutekano kandi havuga ko muri gereza ya Ndoro by'umwihariko hafungiyeyo n'abandi bofisiye bakuru barimo Brigadier General Benjamin Katende, nkuko bigaragara Brigadier General Antoine Lingodijo Robandi, Colonel Gilles Boyele ndetse na Majoro Jean Lambert Embore, nkuko bigaragara bo bose kandi bakurikiranywe ibyaha bikomeye cyane bifitanye isano n'umutekano w'igihugu. Abasirikare kandi bashinzwa ibyaha birimo umugambi wo kugira nabi umukuru w'igihugu, kugambanira igihugu binyuze mu guharira amakuru y'ubutasi abantu bo hanze, kugerageza kwica, gukwirakwiza amakuru y'ibihuha agamije guhungabanya Rwanda ndetse no kutubahiriza amabwiriza atangwa n'abakuriye inzego mu gisirikare. Hagati aho kandi General Christian Chiwewe Songesa wabaye umugaba mukuru w'ingabo za RDC akaba n'umujyanama President Tshisekedi mu bya gisirikare ndetse n'umuyobozi w'umutwe w'ingabo zishinzwe umutekano w'abayobozi bakuru aracyafungiwe muri kasho y'inama nkuru y'umutekano, avugwaho kugira rero uruhare mu mugambi wo gushaka kwica President Tshisekedi, icyaha umunyamabanga mukuru w'ishyaka UDPS riri ku butegetsi Augustin Kabuya yatangaje ko General Chiwewe Songesa yemeye. Icyakora ibirego bikomeje guteza impaka zikomeye cyane mu nzego z'umutekano. Jean-Jacques Wonde, impuguke mu by'igisirikare wagize uruhare mu mavugurura y'urwego rushinzwe iperereza muri RDC, agaragaza ko mu bofisiye bakuru bamaze igihe rero bafungiwe i Kinshasa benshi bashobora rero kuba barafunzwe barengana. Yagize ati benshi muri bo ntibafunzwe hashingiwe rero ku bimenyetso bifatika, ahubwo byaba ari uburyo rero bwo kwihimura cyangwa se guhimba ibirego hagamijwe mbere na mbere kubangamira ndetse no kubakura burundu mu nzego zifata ibyemezo bikomeye cyane bya gisirikare. Mu rero agaragaza ko bashobora kuba barafungiwe akarengane harimo nka General Freddy Kalume nawe rero washinjejwe kugira uruhare mu mugambi wo kugira nabi President Tshisekedi, General Major Frank Ngama Alebe ndetse na General Dieudonné Mutubeke Kiamata. Iyi dosiye kandi ikomeje gukurikiranirwa hafi n'abaturage ba RDC ndetse n'abasesenguzi mpuzamahanga, kuko igaragaza by'umwihariko ihangana rikomeye cyane riri mu nzego z'umutekano, rikaba rishobora kugira ingaruka zikomeye cyane ku miyoborere y'igihugu ndetse no ku mutekano w'akarere. Mbashimire mwese abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe muri izi gahunda z'amakuru. Mbifurize gukomeza kugira umugoroba mwiza, mbifurize gukomeza kugira impagarike ndetse n'ubugingo muri rusange.